Taata ntukukugiza, ntukunyumiza, oli murungi, kandi embabazi zawe zikaraho ebiro byona. Onyumizibwa omuhangi w'iguru n'ensi, onyumizibwa omuhangi w'ensi na byona ebirumu, nabona abakwikara omunsi. No hari ukwinganiye oruhango w'amaani. Taata ekiro kyati twizire kwegarukamu, mukamanyizira omaiso gawe ninyegarukamu. Habwokuba Bayibuli negamba mu Enfumo esura ya 16 orukara rwa 18 ngu Emyehembo ebanza okuhwereke'ra, Nomutima ogwemyekuniko gubanza okugwa. Emyehembo ebanza okuhwereke'ra, Nomutima ogwemyekuniko gubanza okugwa. Taata tinkwenda kugwa kandi tinkwenda kuhwereke'ra. Nikyo nkusabira onganyira habw'ekibi kya Amarara kandi onyoje n'esagama ya Yesu omwibara ya Yesu. Taata nganyira habw'ekibi kya Amarara kandi onyoje n'esagama ya Yesu omwibara ya Yesu. Nganyira Mukama w'abakama habwa Amarara agahwerekerize Saulo. Nganyira Mukama w'abakama habwa Amarara agahwerekerize abantu bayingi mu Bayibuli. Onganyire Taata habwa Amarara agahwerekerize abo waitu batarozere ebiwali obategekire Mukama. Taata nganyira emyekuniko y'okuhura ekigambo kyawe nkakigaya kandi nkanga kukikora. Ganyira Taata omwibara ya Yesu habwa emyekuniko ey'okuhura ekigambo kyawe kandi nkanga kukikora. Nganyira Mukama w'abakama, nganyira obumpulire ebigambo bya Bayibuli nabigaya. Nganyira hampulire ebigambo bya Bayibuli nabigaya. Nganyira Mukama abatebezi b'enjiri bagambire batebize baitu nyonagaye ekigambo kyawe. Nganyira abo Amarara Mukama wange, nganyira abo emyekuniko ey'okuhura ekigambo kyawe nkakigaya nkanga kikora. Taata nganyira obunyeserulire emihanda yange nyenka kandi nagaye emihanda yawe ruhango w'amaani. Taata nganyira obunyeserulire emihanda yange nyenka kandi nagaye emihanda yawe ruhango w'amaani. Nganyira Mukama w'abakama obuntarubatire emihanda yawe. Okatunihiza mu Bayibuli Mukama mukyebiragiro esura ya 28 ngo turakora ebyo turagire Mukama. Turahebwa omugisa, turahebwa omugisa mu kuturuka no mu kugaruka. Turahebwa omugisa mu mirimo yaitu no mu misiri yaitu no mu byone bitukukora Mukama. Nganyira Taata obunyeserulire emihanda yange nyenka kandi nagaye emihanda yawe ruhango w'amaani. Nyoja n'esagama yawe Taata. Taata nganyira abo kusikirizibwa ebyensi mu kikaro ky'okuseera amaiso gawe. Taata nganyira abo kusikirizibwa ebyensi mu kikaro ky'okuseera amaiso gawe. Ekiro kyati Mukama ngirira embabazi. Leka embabazi ezali ha Dawudi, ezali ha Danieli, abasaija abali b'amaani mu biro byabo baitu bayebundaza kukuseera Mukama. Leka embabazi ezizija abomezi bwange omwibara ya Yesu. Leka embabazi ezali haliwo ayi Yesu. Wagenda gekiro omazire kutebeza n'oseera amaiso gaisitu. Leka embabazi ezizija abomezi bwange ekiro kyati omwibara ya Yesu. Leka embabazi ezinyakule abantu ab'amaani ab'emirembe yaitu abakuseera ruhanga. Mukama leka embabazi z'okuseera amaiso gawe zijja abomezi bwange. Nganyira Mukama habwe kusikirizibwa ebyensi mu kikaro ky'okuseera amaiso gawe. Nsumura Mukama okuruga muri njegere zone ezinsibira ha byensi. Nsumura Mukama okuruga mu njegere zona ezinsibira ha banywani ab'ensi. Ai Taata nganyira habwo kweserura habwo kusikirizibwa ebyensi mu kikaro ky'okuseera amaiso gawe. Taata nganyira habwo kuseera ekitinisa ky'abantu mu kikaro ky'okwebundaza hansi y'omukono gwawe ogw'amaani. Taata nganyira habwo kuseera ekitinisa ky'abantu mu kikaro ky'okwebundaza hansi y'omukono gwawe ogw'amaani. Omukama Saulo bwe yaserwire ekitinisa ky'abantu yajemera nabi Samwiri akamalira obukama bumwihirweho kandi yafa atakahikire. Nganyira Mukama habwo kuseera ekitinisa ky'abantu mu kikaro ky'okwebundaza hansi y'omukono gwawe ogw'amaani. Ngirira embabazi Mukama w'abakama. Onyihemu omutima ogw'okutiina abantu. Onyihemu omutima ogw'okwesengereza abantu mu kikaro ky'okukugiza ruhanga, mu kikaro ky'okuseera kusemeza ruhanga. Taata nganyira abo kuseera ekitinisa ky'abantu ab'ensi mu kikaro ky'okwebundaza hansi y'omukono gwawe ogw'amaani.
emyoyo y'emyehembo erikurugira mu kiikaro ekinazaalirwemu nimbasiba kandi nimbasindika mu biikaro ebirungo mu ibara lya Yesu. Emyoyo y'emyehembo erikurugira mu kiikaro ekinazaalirwemu nimbasiba kandi nimbasindika mu biikaro ebirungo mu ibara lya Yesu. Emyoyo y'emyehembo eyakolire mukayo waitu eyalemeseza abayisenkuru nyowe eyalemeseza abazaire bange eyalemeseza abanyabuzaale bange nimbasiba kandi nimbasindika mu biikaro ebirungo mu ibara lya Yesu. Emyoyo y'emyehembo erikurugira mu kiikaro ekinazaalirwemu nimbasiba kandi nimbasindika mu biikaro ebirungo mu ibara lya Yesu. Tumwina busobozi habwomezi bwange murugemu omubomezi bwange murugemu omubomezi bwange kandi mugaruka mu biikaro ebirungo mutaligaruka mu ibara lya Yesu mutaligaruka mu ibara lya Yesu. Ninyetesa agama ya Yesu kwoja obwomezi bwange kwoja omutima gwange kwoja ebitekerezo byange kwoja ebikorwa byange okwihamu amarara gona okwihamu emyehembo yona okwihamu emyekuniko yona mu ibara lya Yesu. Ninkusiima Mukama habo omwoyo gw'okwebundaza ninkusiima Mukama habo omwoyo gw'okwebundaza ogukora omulinyo okuruga n'ekiro kyati mu ibara lya Yesu. Mwoyo arikwera ngara mu kubaho kwawe kandi onkonyere kuseera mu maiso ga Yesu. Ayo mwoyo arikwera ngara mu kubaho kwawe kandi onkonyere kuseera mu maiso ga Yesu. Mwoyo arikwera nkonyere okusoma ekigambo. Mwoyo arikwera nkonyere okukora ebigambo ebinsomere. Mwoyo arikwera nkonyera kwebundaza hansi y'omukono gwa Ruhango gw'amaani mu ibara lya Yesu. Habwokuba Bayibuli negamba ngu amarara ag'obwomezi n'okwako kw'amaiso n'okwako kw'omubiri tibiri bya Ruhanga baitu by'omunsi. Ai Taata ekiro kyati ngirwe embabazi kandi onyogezekemu amarara tigagaruke kukolwa obwomezi bwange mu ibara lya Yesu. Ninkusiima Mukama bw'okuba onsingwize kandi onyogeze kandi onsemize kandi nongara mu kubaho kwawe. Haleluya. Webale Taata bino byona nsabire ninyikiriza ngo bikozere kuraba mu ibara lya Yesu Kristo ly'amaani. Amina.